Eyi kunzima ukuba nomshana guys, izolo ngithenga ibheka ngayidlafa ngathi ngizoyiqedelela ekuseni mangiyiqedelela mangithi hla iminyango yes mara ngenze sure ukuthi angiyibeke emehlweni, ngiyibeka lana ngingayibone khona ekuseni ngoba ngiyazi vele uthanda ukuvukela ngapha ekamereni lami. Indlala ingenzani manje, sengifuna ukuyifudumeza lo muntu lo kuyaphithizela lana ngaphandle ne-pitbull ngathi yazi ngiyifaka phakathi kweskipha ngishona endlini. Sengimiyela umshana ukuthi angangilandeleli immediately until ngifike endlini ngiyifaka phakathi kwe-microwave ngivala. Mangithi hla lapha e-microwave kuphuma amakuku engiwatholele time ngisemnyanyeni weekend, ngithi yazini athi ngiyobabhayisa ngala makuku lapha ngaphandle. Bafowethu hayi ukuthi ngihlezi ngenza sona, niyazi umshana ngihlala ngimsherela yonke into enginayo. Hayi but this time lebheka incane le nami ngilapha kona kufana bane-pitbull nabo babambisile ethunjini phela bona sikhosana bamnandi khulu. Bengisemnyanyeni lapha ngedoronkopho ngeweekend, bathize masesebhizi njalo bahlafunya amakuku lapha ngathi ngitshona ngekamereni ngathi yazi ngcono ngikhiye nomnyango lana cause umshana ngavule lo mnyango lapha ngithole ngisahlafunya kamnandi na. Ngenze sure ukuthi nesikhiya mos ngiyasikhipha lapha emnyango, phela umshana seka-smart la malanga uyachecka lana emnyango ukuthi isikhiya sikhona na. Mangabe sikhona molo ukuthi ulithi malume ngiyakubona nazi isikhiya sikhona lana emnyango. Ayiwanda ukuthi ufundise ubani lento yakhe. Size ngisadla kamnandi lapha ngezwa ngaye sekakokotha athi malume ngasho ngivula lapha ngisho bese sengicedile ukudla. I am sure ukuthi umshana ne-pitbull banela ngejaba bayikhulumako hayi bayiza boyithuna lana emnyango. Angisho izinja ziyakhona ukunukelela into esekudeni. I'm sure pitbull liyaya lapha kuyilimtshela itenda dala umuntu la njengoba vala umnyango uyadla. Mina mfana ngiyakutshela liphunga ngiyalizwa manje. Umshana down amanga pitbull ngoba sonke besidla amakuku nalo muntu ati ngiyakutshela sihambe sengale kamereni uyabona. Bheka maye belimtshela ukuthi ngikutshelile mfana bheka sebakulahlisa icontainer empty manje. Hawu mara abantu benkosi nginenzeni nasenalo avocado yami kabuhlungu kangaka. Kahle kumele nginganikhombi ukuthi seyimilile. Nayo phela avocado yami seyicala ukukokorana lapha ngazi ukuthi kuhamba. Orila masimbe enkukhu engwathilala naphakathi ezumanyora yenza so kumele ngiwakhiphe. Nako-ke isikolo siphuma eli namuhle nerebe ngithi ngiyothatha iwalk ngiyemola yangeke ngisawalk. Abantwana besikolo niyabazi ukuthi abasuke endleleni. Bheka sekuphithizela njani lokhu. Yalazi le bhadi leli lokuthi ulove esikoleni because awuyenzanga assignment yakho ye-maths. Ceda lapha isikolo siphume ngo-10 ne-remits beyingena after break. Kanjalo nje somabhukwini ukuthi bolovile lento boyilovela yikho yes sesuvela ubona ukuthi kahle ibhadi libhekene nawe. Bazali niyababona abantwana beni ukuthi bayenzani lapha phasi badlala ibhola ngezicathulo zesikolo bese mazidabukile bayazimangala. Bese niblame ibrand ezicathulo ukuthi ayigcinanga kanti next abo bundle of joy beni baphendisa izicathulo zesikolo amakhono. Mara mina ba-right angibablame, it's their turn. Nani nidlule lapho manje it's your turn to buy new shoes every year. Ngasikudala nosesami uzabathengela le mbungulu yakhe ehlalela isikhokho lana ekhaya. Ngisiya ngihlala kokugcina naye lana ekhaya. Next day kumele esikoleni straight ka-grade 2 na phela lo mfana uhlakaniphile. Ukhulumana nosona ukhona ukubala from ku-1 until ku-100 nana stop abhale negama lakhe nesibongo. Hawa mos lo muntu wona kusho khona ukuthi primary sekayazi. Namuhla umoya wami uphansi guys, I'm sure niyayizwa nevoice yami ukuthi ngathi angisi-right. Yes ngizizwa ngathi ngiphethe ibhabhalazi but bengingaphuzi weekend mara kona ukuphuma ngiphumile maybe ngiphethe i-fatigue. Futhi makutshwala mina ngibiyekile for good mara angeke ngikhona ukubiyeka for good maye phela disiye i-World Cup yamandrebele. Hey umshana idrone mayiceda ukufika bekayisaba blind ngikhumbula ngiyilanga ngithi ngisondeze eduze kwakhe yamkapa le nhloko jo wakhala wakhala isibibitho wami. Yazi lokho ngayizisa le bank kaDisemba ngathi ngifuna ukulibhoboza izimbobo lana ukuthi kuzokhona ungena ama-umbrella. Ngifuna ukuthi mani ngivakashele at least lapha sibe nebhanki elihle lokuhlala elinomthunzi plus this month ibirthday yami ehleke yazini cabanga ushaying idekhe enzima kakhulu la.